Pozdrav svima, vi gledate novi video, a ovog puta kao što možete vidjeti u naslovu, bitch, današnji video je čista hemija. Današnji video je toliko cool da ćemo da pojedemo ono što se ne jede. Ne, to nije govance, nego to je slime! Ko će još pojesti slime? E pa, pojest ćemo ga ukoliko je jestiv. A danas ćemo dakle da napravimo jestivi slime. To je bila samo jedna neslana šala, ali ovog puta prije svega bih vas zamolio da lajkujete današnji video zato što bukvalno jako sam se potrudio, da potrudit ću se oko njega i prije svega bacite taj subscribe i kliknite na zvonce, a mi možemo da prijeđemo na sastojke za današnji video. Usput jedno kratko obavještenje, današnji video ima toliko slatkiša da riskujem da dobijem dijabetes i da umrem od šećera. Fuck! Barem bi umro radeći ono što volim, kad bolje razmislim, jedem slatkiše i snimam videe, fuck. Jel vi tako zamišljate život svakog youtubera? E pa naš život je zapravo prilično dosadan. I nema slatkiša, samo editovanje i snimanje. I editovanje i slikanje. Instagram i snimanje. Usput još strašnija činjenica jeste to što ja imam 21 godinu, imam djevojku, imam ovo ono, a bukvalno još uvijek eksperimentišem sa slajmovima. Šta je moj život? Prvi osnovni sastojak našeg današnjeg slajma jeste Munchmallow! Vjerovali ili ne? I ne, Munchmallow nije sponsor današnjeg videa, nego jednostavno... Zapravo sam ja mislio da ide ovaj Munchmallow, ali ne, ovaj Munchmallow ne trebate da uzmete. Njega ću sam staviti ovdje demonstrativno, to jeste fuck ovaj Munchmallow, njega ću da pojedem kasnije ako se ovim ne otrujem. Nama treba ovaj Munchmallow. Ovo je onaj Munchmallow u fazonu... čekaj, u fazonu ovi jastučići, znate. Chubby Bunny Challenge! Chubby Bunny! Jel znate šta je Chubby Bunny Challenge? E, ne znate. A dobro, ništa. To mi je barem bio dobar izgovor da pojedem ove super cool jastučiće. Uglavnom, prvi i osnovni sastojci jesu ove dvije, znači, kese. Treba nam zapravo 300 grama ovoga ili 200. Nije ni bitno. Znači, uzet ćemo ovo, okej. A sljedeća stvar koja će naš slime da učini super cool jeste Nutella. Dakle, pored ovog koristimo i Nutellu. Znači, kao što možete vidjeti, Nutella je super cool i nju ćemo da koristimo da bi naš slime bio čokoladni. Curim voda iz usta, ne mogu da pričam koliko mi se ovo jede. Pored toga imamo i šećer u prahu, zato što... Diabetes, I'm coming bitch! Nije veze, neću dobiti diabetes, šalim se. Nećete ni vi dobiti diabetes, nemojte sam previše šećera da stavite. Može me oprosti. Dobro, i posljednji sastojak koji ćemo možda da ubacimo jesu ove... ukrasi za torte i kolače. Ne, ovo se zove sprinkles. Ne, sada smo trebali da odemo do kuhinje. Okej, evo nas ovdje u kuhinji. Kuhinja je inače moje omiljeno mjesto za odmor. Zato što tu mogu da radim raznovrsne eksperimente i na kraju to sve da pojedem ukoliko nešto uprskam, fuck. Kao što možemo da vidimo ovdje na mom šporetu, fuck, imamo ovo bijelu masu, u fazonu nema bog da mi policija sad uđe unutra, znači da vide ovo. Ovo je šećer inače, shut the fuck up. Pošto sam ja sinoć malo sa ovim eksperimentisao, ja imam ovdje već nešto, joj, jel se ovo fuj. Ja imam nešto, u fazonu ovo je bukvalno nešto. Znači ovo ne mogu da nazovem nekim slajmom, zato što bukvalno vidi se da sam ja ovo pravio, zato što ne liči ni na šta. Ali ne preostaje nam ništa drugo nego da se nadamo da će ovo sada da ispadne mnogo bolje. Prije svega moram da izvadim sve iz dole iz redne, zato što ima dole neko ko si nije subscribe-ovo na moj kanal ovdje, pa sam da izvadim. Usput, jeste vi ikad pojeli slime? Vjerujem da jeste, ali ukoliko niste, nemojte. Evo ga, postaje već malo toplije dole. Nice! A sada je vrijeme da dodamo još. Fuck. Zalijepilo se! Ne! Fuck! Ono kad pustite muškarca u kuhinju. Usput, ukoliko pojedete ovaj slime koji ću ja sad da napravim, niste ni svjesni koliko će vam trebati treninga da skinete to salo, fuck. Joj, ja vama pričam o treningu. Joj, sad ste vi kao Dragan! Braco, brate, o treningu mi pričaš, a i sam znaš da to je jadno. Ovaj diš će da te boli gadno. Kad ovo... Nije veze. Usput, inače, moji vršnjaci sad idu na fakultet, neki su zaposleni, neki rade u inostranstvu, ne viđaju svoje roditelje. Šta ja radim? Igram se ovdje sa ovim šećerom, izigram da je heroin, nije veze, ovdje uzeo pravi čovjek slime od Munchmallowa. Okej, ljudi, znači počet ćemo sada da Ljudi moji, joj, gledao sam jednog youtubera skoro, neki lik, fazon ima
500 subscribera. I ovak frajer sve nešto, ljudi moji, znači ljudi moji, znači imamo ovo ljudi moji, ubacit ćemo ovo sve ljudi moji. Fuj ljudi moji. Znači ljudi, sad ćemo ovo da izvadimo iz rerne, what the fuck brate, ljudi, znači ovo zatvorim brate. Mogu sad uđem unutra za preglede brate, ljudi. Jao ljudi, mislim da ovo trebam da izvadim ljudi, znači brate ljudi. Fuck, vrelo Vuk, te vazo dragi, vid zalijepi se sve, fuj ljudi. Znači ljudi, ja dođem devojci i kažem ćao mala, gledaj ovaj slime. Fuck, ja imam djevojku. Ok, sada ćemo da pomjerimo heroin i stavit ćemo ovo ovdje da bismo mogli da ubacimo još ovih malih super cool stvarčica. Usput ja ovo stavljam u rernu, a inače bi trebalo mikrotalasnu. Dobro, mislim da je ovo za sada dovoljno, možda i ne moramo, mogu ovo da sačuvam za kasnije budem eto video da pojedim. Dobro, ovo ću sad stvarno da stavim znači u rernu na jedno, ostavit ću neko duže vrijeme tamo, da, pa ćemo da vidimo šta će da se dogodi. Vidimo se znači za jedno, brate, 10 minuta, jedno 10-15, zavisi sve, pratit ću ja, fuck. Ti ćeš tamo do kraja. Ok, prošlo je 15-20 minuta i vrijeme je da ovo izvadimo van. Ok, fuck, malo je previše vrelo, malo je, joj koliko je druže, joj ovo ćemo mi morati izbaciti. Fuck, oprži se i kroz. Dobro, nešto smo napravili definitivno, sklonit ću heroin ovamo. Joj druže je sfora ovo, gledaj. Fuck me up, bitch. Dobro, imamo ga, očito je, dobro, super. Znači, slajmara je dobar, sam da ovo skinem iz kašike. Dobro, sada ćemo u ovo da dodamo malo šećera, znači fazon malo. Da ja vidim kako se to ponaša, da li će biti neka reakcija hemijska. Usput ja se trenutno osjećam ko vještica, ona, niđe veze, to jeste vještac. Joj, nisam ogažio špored! Dobro, nešto smo mi ovdje napravili, nešto se tu dešava definitivno. Sada ja predlažem da uzmem Nutellu, samo da vidim gdje mi je. Ok, uzet ću svoju Nutellu, znači neotvorenu bitch, znači ajmo zajedno da uživamo u ovom. Fuck! Dobro, ok, prvo i najbitnije jeste da mi probamo ovu Nutellu. Pa lijepo je. Ono kad ja prestanem sa YouTube-om i nemam para za četkicu za zube. Dobro, sada je potrebno da Nutellu, usput ja izgledam bukvalno kao debil, čekaj da operim zube. Ok, sada ću da uzmem Nutellu, bukvalno da zagrabim malo veću kašku i da dropam unutra. Kao u Fortnite-u drop, evo ga. Ok, ovo izgleda sve samo nekao, evo ga, polako se gubi ova roza boja, prelazi u tamno neku rozu, sad ćemo mi još Nutelli ako treba dodati. Iskreno mislim da ovaj šećer koji se ubacuje povremeno dođe više kao ono kad ubacujete deterđent ili one aktivatore u onaj slime obični. Tako da, ne, pjenu za brijanje, pardon, šta sam ja rekao, deterđent, nije vezi. Ovo je dobila neku svijetlo smeđkastu boju, možemo mi ovdje još dvije kašike Nutelli da krknemo, pa šta Bog dragi da. Dobro. I sada, valjda, trebamo da sačekamo da se ovo malo ohladi. Do tada, opet vidimo se za jedno 15 minuta. Ja ću ovo da izbacim na balkon, valjda ptice neke neće pojesti. Znači pojedu ptice i propadnem video, niđe vezi. Ptice su hejteri! Ok, pošto se ovo prilično sušilo, ja mislim da ovo treba da se dobro uvalja u ovaj šećer, zato što bukvalno, ne znam ni ja zašto, shut the fuck up. Siđi s kašike, hajde sada ti, siđi s kašike, hajde molim te, siđi s fucking kašike! Ovo vam je kao tijesto kad se valja u brašnu, tako i ovo, to sam ja skontuo caka. Ok, ovo se bukvalno može nazvati kalorijska bomba s obzirom na šećer, koliko ima šećera unutra. Ali ne može, još uvijek mi se lijepi, moram da ga dobro izvaljam u šećerčini da mi se ne lijepi. A onda naravno, pošto nisam naišao ni na jedan problem tokom snimanja, ovaj posljednji dio je problematičan zato što mikrofon nije bio upaljen. Ali kao što možete vidjeti iz priloženog, ovaj slime je ispao prilično dobar i bukvalno ono Nutella slime, čokoladni slime. Žao mi je stvarno što se ne čuje jer sam ga stvarno nahvalio. Ne da mi se da vam pokažem, to jest ono mogu da vam pokažem, ali ne možete da čujete.
Uglavnom sjećam se da sam rekao da je ovo najbolji slime koji sam ikad napravio, što zapravo jeste i bukvalno je predivan ima ukus kad se zagrize i pojede. I uglavnom eto, hvala vam što ste pogledali današnji video do kraja, nadam se da ste u njemu uživali koliko i ja. Napravili smo ovaj čokoladni slime, njega možete također i vi da napravite kod kuće, samo vam treba malo strpljenja. I eto, idite gledajte neki sljedeći smiješni bracin video. Vidimo se, ćao!